Vedo, vedo, korner, korner, ajmo, ajmo, neka ovo bude najava. Još ima nade za nas. Ima, 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 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Ajmo po drugi, ajmo. Miske, okej. Apsolvirao je Miske, 76. red za BiH i daje mesto nadolazećoj Zvezdi, nadolazećoj Zmaju, Izet Kajrović, rođen u Brugu u Švajcarskoj. Završio je papir s izmenama, jedno je napravio Kozak, bit će ovde dobre nadoknade. Da li je moguće? Otvorilo se! Otvorilo se! Izete! 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 Klanjam ti se, Izete! 2-1! Izet Kajrović! Pasim velika, gospodaru svetova moja. I dragi moji sugrađani, slobodna udara za BiH, neverovatno. Šta je sad bilo? Vedi žuti karton, pusti ga Vedo, lupit ćemo mu šamar, pa posle utakmice. U Brazilu smo! 2-1! 2-1 za Bosnu i Hercegovinu! Ma svi na ulice! Ma svi na ulice! U celoj državi da ste izašli na ulice! Ovako se igra za Bosnu! Još Lichtenstein i Litvanija! 2-1! Ma jači smo od svih! Ma gde ste sad miševi? Koji ste napadali ove igrače? Gde ste? Povucite se u mišju rupu i ostavite lavove.